Ochulo wadane. I'm not telling you so we idea. Bibia come. Ya danyame ase me dase. Bola Sompa Nkomo no Mrs. Champion. My counselor one. Now what is saying? Yeah, I want fair. I want fair dear. Yeah, yes, I want life for Dodo. Na ya actually ye be. That obesi a chin and nim. Wow, ski. Yeah. At here for ya mutie. No one who Chinese town. Na kala no the Chinese town. And then the be piano ya. And guess as soon go Debbie. Oh, Debbie, me what did be out to us? No more for papa. Yes, oh, Debbie, a Shishiano. Madame and Casasa. I want to miss any rada. I want to miss any mamma. And say, yeah, question. What sign? Yes, some of the sisters. No, aye. Now, my minister Bako Pewa has said, no minister IBJ, a branch and warfare. Or ya take a call. And you ready at that when ya number cho ya nyum to me. I brought you nearly 4 back when you say I'm a minister. Minister, you'll be Macas. I know, and I say, but the way you win and who fit is too much. So for say, so for your bear, 10 gram. Why to you? Yeah, I would say, I say, Obia or the minister. Oh, you for your nipabia or could do. Say, your coyer production, and you tell me, they be crying or the mammy to recover was it you? What do you I'm not in some comfort. And you Obia or Adia they qualify. Minister BJ. That's a man of for Obia Taco. I'm saying you to me. Yeah, dear, what on your mouth was saying to me, good nipa. I'm more walk around Beffie. You caught. Now what to say? I'm not here. I don't know. Also, the man, your friend is a court like you ain't saying no. If you have a mommy near Busian in our way, yeah, then Yamia say, Abusia, I ran here on television, but I'm a phantom minister, so mammy. Minister, I be just Sompa Nkomo, a Ebola, a extra large, a Ebola BM. Another bola or no and a train something in our bar. Na ya wa de bia no esan say ya tetema ne ya kasa e de kire memment no eya ya mane bagie adwa sansem we say ho de ya no wa be wom nya asem ketwa nimde ne nyina yesuesu nkakra e de free ni ho na abajafo no e na meyi wonom edi e de akire mo no na fe ene ye tetema na ya kasa e de akire memma dia na ye kasa e de akire ye ho atetema se ekwan a enipa se udu wo mpanyi enfie so a ewo se wonya ohokani tresem no aka se be makwan eda oba ho enya ma onipa nko ase obetena na se be manko ase obetena nti no definitely a time will come obetimi ate wo ho de afri wawofo ho na do ho akwakodom eye wo ba na nso watimi abo wo sesen na watimi abo wabusuan no nti no enne yasem wa yede eba no yase how to choose a partner na enum no ansa na no ye be rotre kronkron ni mu ne ya hwade kakra bi Matthew sempati donkno ne nsensa so enum ene nsia brekro na efiso woma no etinum de chichemu aduasa baako Ephesians 5:31 sanso ena Genesis anase Mose woma edin kan no etimienu chichemu aduonu enan ni nyina eka asem kro no esisu dua se yenti na onipa bejo naja ene na ode ne ho akofam na yire ho na won benu abeye honam kro ebusia yade si enum na Matthew 19:5 Ephesians 5:31 Genesis 2:24 ni nyina aka asem na o say ena waka say yenti ena onipa beja naja ene na ode ne ho akofam na yire ho na won benu akwakoye honam kro enne Bible asem a waka kire yenti no ye ho emfaso ene ho agina sie ye wo say yes say enipa wotwe mu ene betene ye pe
what chumu any osro ya pe esaba fompo a e wasa wudrum pempen so bi wa abrabo mu a woda wo ho ekofam bema anasa bema de ne ho ekofam oba na omatimi aya awafo na pepi na no ye hye wodona se kama nanso enwie kire no esa ne ma ba ku mienu bi a ya nya hwehwemu ye ya nwene ho ankwa akire ama na nsia sente no na akofa enchichemu anase entitimu e de aba asetene ne mu ye ntie ne dodo na aware agija dodo na aware gu dodo na aware ne won relationship no akoke kansensem eno na ne Sompa Nkomo dwumadiefo yese ye tetema na kasa chemema etie ne de wo ho no how to choose a partner ene nyankopon na be choose de ama wo ehye wo nipa kro no nsem ne yese o shebra destiny no dodo na no eya na ekitawo a ma Mary you are bruatia mami me dase so wa mami sa akwanyem na yeda etiefo nso aye krado etie yen ase ema won akwaba e de ba ndwumadie so choosing life partner so wadrum pempen so obi a uyi obi a one ne betoa abrabo so on se nyankopon boy ye ba wiase a ye wo ye no ye beto ye nane ye jansem Emma won eso ye mu a ma ye duane di chese etete yen ekodum pempen so bia automatically no omo abresa na meka no wan kasa kra na waje ho afri wonsem umpe omo control bio umpe omo enhye so bio upese wan kasa wo ye dey ubo obra na eno ena akanfo amamre mu no ye kase enipa no aye sujani ya jana ensuo no eja jese ya de na kodru ba bi ne ya jana ho se ono nko anya de entwa na brabo so eno na okenka Mose nwuma edikan timienu yimudu nwotwe na onyankopon no atena se enye se onipa nko so ye de etena enti meye ne nseso de boafo e de amano na chese one no aye de atoa abrabo no so na chese oyi wafri ensuo eja no na wanya obi akan ho e wa abrabo anipa ebo a obi enka ho na ontenetene ho na on poria on peja wo na o chese o mane a on kan kira wo se o mane de anhwe yi a na akoye bibia onti nyankopon se enye ade a nyankopon beka se enye nso na enye de na enye enti na eho akohia se wo ewiase nipa bebrebe nipa mienu na nyame bo oba bema ema bebrebe emema bebrebe esese wonye mu ba ko a wonne no ebetu saa anamo no na ansa na obetu saa anamo no nso so na obeyi saa enipa no na esese wan kasa no baby a yeja wakoduru ase wo yesujani na chese wan kasa wanyini why matured wadwini mu ebie. You have to know yourself the edikan no abruati a obi ohwo a wadru bre sesa oware onya obi kan ba ono ankasa kro onim ne ho na kampese wahunipa e wo so ofa ne yedai eni ni tu saa anamo no the edikan you have to know yourself very well esese hu said ye wankasa we yedai wotie me yedin me padwuma wei dachi mani so ade hunu sei na tie me pese dachi me yesei enti wo wonnim ho you understand yourself no esanso na esese wo yi nipa obete wase na oni ni tu saa anamo no na no ena yenhwe ni yie eno ena ekodru ba bia yama sex akono ende sede nipa no ho fa ni sede osi ya ne niam bi we obia ni mo obia until so one ne betena na se one ni be hia tu anamo bi kakra enintin esese wo ma wani ye dai eda ho na wo hu nipa wo be dai wo be choose no one ne be nante e wo sa obra kwantuo no nsuo jana ye ja wo no a wo pese wo to abrabo no so na wo kɔ wanim obia nso botan se obeye yie obedi yie obekwa koduru na ye beka se asemasi abobra
Esa nti wohia obi a obeboa wo sa kwan so na de ne yehu se enipa bebre aware nti wa abrabo agigya enipa bebre the kind of partner o choose ye nti no want me anko nanim the kind of partner o choose ye nti no chese abrabo no mu no chese wanu ne ho sempo se oba wiase okay akoja ebinim ewuo enti se wo choose life partner de di kan me si huwa wo ho ena se aware no ye nka hwe mpamcho de di kan no enka se me ko kan hwe ansa tina kanfo wo kasa bi se aware nyansa fufuo ene ayede na ya ka hwe ye nka hwe ansa na emom ye gemu ntete ye nyam nimde ansa ne ye wuram ti de wuram ade wo betu so no kebetimi a eno ananka fakọ enti enko keka hwe enko ka oba we hwe no akoka we ya hwe se de eno a ye hu bi se o testi we nya de wait to say na chese da bi de wani beba ho so no na abrabo no wakwasi eni nti de to so ne say wan kasa no hwe say wo come forever is a life journey enti hwe say you choose the right person compatibility de one wo wadwene ebeye dey ebeye pe so wo kasa yenye say ya ono so nam sa kwan na so interest de wani je ho na ni je ho nia wo pe no anase de wo mpe no otewase eni nti esese hu sese nipa na ni nyina be de ne hu during dating ntina se wo hu obi a ne nante kakra ansana sa signals ni nyina ubehu na aboama wanya enipa e wo se woni ne etu anamon enti hu sese nipa no oye selfish onye appreciative ane ne nko because wow obeye me so eba aware a enka yeyen because o si nipa no mobeye baako enti e wo se adwen no ekọ baako na abruwati ade amidi twato ene se wo ye oba ye se ye tete oba me paucho asema me ka bia ebinim ne menya adwen but sa na se ye no ka wa adwen don't chase men okay and chase ma enko chase mema na mama be manya dey and chase because I see he who finds a wife and can say she who finds a husband he who finds a wife and nyame de sa de na amma be ma say be ma na ebe hwehwe okay and sa wo kwa hwehwe ye hu dom pe chinchin pe knaman and sa wo kwa hwehwe be ma na obe take more advantage on you ne be ma ye wo say oye no wo na wo be ware no enti anhwe ya ebeye asam debi the amount afenso marry a helpful woman or a helpful man and as we a bema marry a supportive wife ya kan sa ya ka so obi boa e kire se otimi si uniama o ma o yi ni ade na enso so ehwa na epim supportive wife obi a otimi di ne ho si wo ye adwuma na ono nso timi eboa ma munya ajapade otimi to TV otimi to fridge otimi tese otimi boa ema bibia mo ye bom ema mo komanim eni nti se wo chusu abrabo mu nantefo a woni ne bebo bra se men hwe sex nko a na emum there is more e wasa wo hwe na ma watimi anante aware akwantuo no mu a unko pempem ewo mfimfin na ma wakwa akoduru abere wetia medase me so medase ma Mary no my counselor 1 Mrs. Champon abere wetia yentie we me so medase your topic ide emodu pa ehia emre pa so ya mradia asori dem kasa kire em so we de akwaya Sompa Nkomo so nti ebre ne be ya ne kakaka enti we no me pese me kasa kire one more ya wo muso onyankopon okay so your ba so your bema na wuso onyankopon me nka say a Christopher asori bi obi ko say ye kramo say ye nananom die me kasa kire wo bia ye nyina ye kowie wo onyankopon ani na say ye ti ase say ade ye kan say choosing a marriage partner no ebetumi ama wanyankoso ebetumi so asel ebetumi di wako wuwo mu enu nti no sese ehun se friends wan hwe ya ema wonya fulfilled life just say wo me
ewo aware no emu enu nti no ehia pa ese empaebo enne otwe ahunhum bi no nyina ebebe mu de benti na meka sa awade ye onyankopon na ode baaye wona ehyehye awade ye ada institution bi e baaye na bone eni wiase enso so no ekire ya awade no e baaye no yɛhwɛ bɔne awodoa yɛ a abɛwiase ɛne yɛsɛ wɔyɛ kum ne yere yɛsɛ wɔyɛ twa okunu bɛɛma nurse ne bi okotwa okunu bɛɛma ɛnom ne ade awadeɛ yɛ kyia yɛ onyankopɔn de ba yɛ ɔno ankasa ɛyɛ hyɛ na awadeɛ no ɛna de saa ne ma wɔsɛ no nyinaa aba ɛno nti no ehia se yɛbɛto yɛ bo ase ansa na yakɔmu yɛwɔ mekasa fa nneɛma ahodoɔ mmienu group mmienu pɛ ɛkwan a yɛfa so a yɛ choose ɔbaa no ɛyɛ yɛ ne ankasa yɛ kwan so ɛna kwan yɛ na onyankopɔn no yɛ a wɔde awadeɛ ba yɛ no enkosusu sɛ bi anka yɛbɛfa so baako ne sɛ broni say we walk by sight makohunu bema bi makohunu oba bi oh yakọ asori yapon enu nti no mani bonu so ano ne ho ofe na ya na ye wi fi sebi ye mai ya wa ya tu no ye wo bi hwe ye ode ware ye etimi gu ya nantu yetimi nya ka kwanhia ema ye na no ebubu Sabi yakosua kumai yetimi wo emamu ye hai emoya dai ha ose aba wa na akosua kwa bai ho eni so di sane ma we se no mo aware a ene ya kan sem o minimre ena nufo no so be ma be do sanwa ma kwada na be somwa na mo do sana mo do wi ana me ma na sa somwa ne ya nom minimo bi o na ni tiri mo den ana ku baaye no na yire wo mo ya garden wo mo kura no wo mo modua ni tiri mo den ti ku baaye ya posa na yire no fu se ya na ya fa no ewi ase cancer ememe wo posa wo fa so yire no for ya to go wo hwe ya ense meba to mo nya ne sen wo mo nya ne boko na ne sen canceling na ya nkyira wo sa no ya na eso o mo pagya no wo suru sei sawa hu anya sa top kene yeka o mo pagya no wasuru se na o ma ye ebi wa o ya ne basa bi se o pagya no wasuru se na asa won say na o ya ne kama rotie wo ti me time o me fa pre o me the 30 seconds aka ho e so what is 4 minutes ebie mu so no so odi for no mutiti to no say false prophecy oh me you odi for na awurade ya kire me say so ware wo ba we so ware be ma we say just a false prophecy yenyina o se bia wo ye odifo ne bi no me ka odifo no mu bi no enya wasem na me ka false prophecy and it say emma me ho kwan emma sa sori na wo kọ no prophecy bia ya ennim no en control abraya wo ba be ware because sebi onye osofo no ana osofo ma me no na eba betena awade na se enu nti no wo so wo ye enipa onyankopon so oboye se ne se so Nathan oka che David say David wo be si asoda okoda na dwuno na awurade say eye nkom hye na osan esan nachi ko ka na ese oka na no ye tete say ene ehun say ababa bi eba betena say na down for bema na kan bema bi man hwe no de betra amane ewo hu eno nti friendly suggestion entie no down for eka say wo pe obi e de ama oda bi adan wo de wuni ani wuni adwene wuni mo yankopon asem eno ne ade obi won so a friends say o klemu awade no by faith a blind faith when you fra ye klemu healing wo yare a wotimi klemu healing awade de ye klemu say me ko kremu oba we say anyway in Jesus name wana ka kire wo e de amane e na de be bre wo edu pepe so bia wo wonnim so oba ya wo kwakofa ni amwa wo say awurade ono na me pe no nti awurade friends say one person na what is how oba we say abraya wonyakopon so wonye ne nyama sa awurade wonye ne sa da fisa ono no ne waka no aye de waka wokofa ye wonkasa wamane na esese ye hu ye se wonyankopon no aye awode awade no eba ye no wono wankasa e wo kwan ya yanka opese efa so woto bo ase na wabo empaye no ba kono no empaye ya na edin so dumye bia eboa ebia mu so wonyankopon asem se no woka no
wokɔ emebusa mo no Proverbs 31 ni nyina wo ho no say na wo ka no wo ba ben na ese se ofa no ya momode ne nsua twa konkron no ya momode ne me ya merewa ene ye nkokora ene mpanimfo bia ya asabio wo mo wosuahunu e wo aware mu na wo mo tuafo a na nka esuafo eso na ede ba de eno are se yakohia wo be yakohia bem ya ka yata ada ho antom na ya wade ne mane adi mu atum de nyina enti awade no components anye awade bi eno enti no se ya boya ho moden na friends ye ni so ade hu on wonyankopon krampon ekwan bi so no da ya sum kra no wonwie o tima wo so da ye bi anase wan kasa kra no utime so da ye but da ye bia obesum bia sefo obese na me so da ye na me kra flowers na be ma we ne se ho na ka kire wo fato to onyankopon asem fato to onyankopon asem se eno no onyankopon eno na wo ka na anase e so hu ye se friends e so hu nyansa e wo ne bi mu are you matured enough to marry wa akwa ware no adwuru mu honam mu nyansa mu bibia mu no wanyini e so ya matured na wo kwa wo hu baby ya obutu to na mo aiden e bi esie na friends ne make can say emma obi ni facial expression no honam mu physical appearance look for the inner love akomanimu sorry inner beauty akomanimu beauty be na wo mu wo betimi afo ba ya no wo fet na kwakotra wo fie omu wo ka se ma nu ohura so ni nyina yehu bi wo efiase ye Sompa Nkomo yehu bebre so enti ahofe na wo hwe abonten wo ye nantu na we nan na ne nantie ene ade no emfa hu mafie enu nti ne dwene se inner beauty ni mu no wo buade wo bre ne ho ase se no ne ma me no kasa wo ba no chinchim ne ho san edeba de no wo ye edeba de na wo fense wo hwe wo ye gentle be ma ne ye gentle chese wo buade ana wo gyan wo kebe chese wo bu wonu ko wo di no ko wura fie kra ya na etan kra keke ebusuan ya wo mo hwe bibi no so enu nti no pe wo bia obre ne ho ase so ye be ma no ana bibi de sam se ne be ya da chi bi se mo tra enko ya de so ama mema ya wo mu wo na fa ye me ne ye ku wo mo okay enu nti ne ye kan se ansa na wo be ko aware ana wo be choose marriage partner no enyi onyankopon emfirim because the manual of the marriage no ekura onyankopon emfa woni asora wo ye kraboni a wo som onyankopon wo ye wiasini a wo da onyankopon wo ye kristoni a wo da onyankopon enu ntine ma ye nyi onyankopon emfirim na ye hu san ye anum so ye kopɛ no so no ye so ba na etesan esi ehu ye so na mo meme mitumufo ene enware wo ba bia ya wonya adwuma enware wo ba ya wonya adwuma awade na ya ware enenye bema nko na hwe ma enware wo ba wonya adwuma na enware bema so ya wonya adwuma ne ya kan say ma before say mo be ware no oba ne mpe bibinye bema ne mpe bibinye okay se na be ya mo betimi akasi ani na mo ware a ankwankoye na bema ne nhweme na bema ne nyame sei enu ntino bemei obey ya nware obi aya oye adwuma da achi no ye ho atoye ne ya ma so ho ama me kire ne ama ya ma Sompa me ka se na say ye tutu ye ne nyina yiye boko fefefe na tire no aeroplane ne nyina ye ko fun aye nyina ye ko fun Meaningful. Fire, Mrs. Champos in a coffin, so or look close to train also over to our funny say, young quay. Mabru, what ya? Yeah, meaningful. Tinsi asafo. Okay. Champion for winner. Oh, okay. Machia munina. And them no kukushia. Okay. O Pemunanka Senia. Na and come kama binam quem. A Judas Bias be to ye. Nana, Machia munina. Mabru, what's here? Meaningful. How is choose your partnership? How to choose a partner. Your partner and partnership. Partner and partnership. Partner and so choosing a partner and we are not about partnership. About partnership. Mabru, what's here? Meaningful. There is no anybody to choose the partner and partnership. You need to choose the God before you choose your partnership because you don't know anywhere and anything. Okay. You understand what I'm saying? Oh, I understand you. About you. Nah, yes, it's a mono. Now, Shampa Boa Mienua.
you matter what adie bia ye bia ba ko so sere ba ko enti atade ye hye ba ko be chewo ne ba bi nha o empobo ye hye ba ko mu eda ho ba ko so be dai e be chewo enti wo be ye dai wo hu se oba wei one me be ko bema wei one me be ko emma mpanimfo bi ana ye maamenem ka asem bi se ana mpanimfo ka asem bi se wo ba na se wotie wo asem a na nye wo ma cancer fa so na ye hwan onyankopon ana amasa de na beto fie ho ye choose ye partner last a week or last 2 weeks ni ye kasa asem we se won't me reject mema but obetima study bema okay obetima study no but won't me reject and say oh pam bema firi abrabom no kwa ye koyi kanina ni yeti wiase na ye nananom yeti ko babi omunan ko no satam no mutete no omuti kontom retwi ene mpotompotom yedie no satan no mutibi bowra fie ehunu se fie wei yare anim efie wei ahobrase wom efie wei nipa wom ade efie wei yale ni ha eni frania stock ni ya enti yenkonko sere anansa abranti wedi osonwa yemmani mewu fie ha na henie no ankwanko di baby satan wo sa ene eyani ene de chusuo ba ne yetiti mane kasa cheme made ya ekwan be su na befa so a wo benya ho kani na natena ma animonyam no aye kese ade nyankopon mabru wotia medifo emma ne yefa wo mu no eyetire o ye wo bibi wonu mu a obetima fa bema obetimi di ni joking se siew adwenbone ne siew more than 2 to 3 years na hu ye no wo ye niam wo somase achi nyankopon obede wo hu ye fre bibi krama ho brase one day ada wo fele for beba no ana obe sori abetafre wa no ama wonim egu ase e wonipa nanim eti bema be hu oba said ye kika kan bema bi obehu oba bi a ye cheke niema eto ayi obi enu ontimi ka so cheke to wo cheke nu fo cheke ni mu asa ena asem ne kan yo bema bi a cheke to o cheke ni mu ne wa cheke de nu fo asa above on the bibie ni obi mabrotia dia kan nyina se nyankopɔ bedi abo na wotiri woyi ayeye se me shabri wotia abrotia ye wiemfo woni modwane yenim wakunu siesie o sini niema to so wakurakura ne kunu wakanya sasem kyere kuntini kunu ehwo bre ne ho ase ma ne kunu sa akodo no eno ne tire nyankopɔ na ya dom na nyankopɔ anya wadom dia wobesie ni pa no de krama ho blase ne beba na enso beduro kyire no ne wada no okra wo tititi woni ho kakra eye tire nemum de betima aka che ye mema ne ye ma nyina se esese ye tu ye buase na ye sire wure se mesia IBJ what Sompa TV ne ho ofese na mabiri wotia siken IBJ mi hu ni wonpe masem wonpe obi onye obi oye basabasa wonye obi ne nsachi den na awurade yi abrantie metim ni nakọ aduru emre dodo sen because ye wo ebre bia nyankopon hye eto obi anim eboke obi angu a obi wo eboke obi anyale a obi didi eboke obi anyonso a obi ko janan eyi ni di so sa na momodie no wo susu se me ni abi janante a ye beduru 10 years ye beduru 20 years kan ya wode no binya 40 years wo hwe mama kansara na wode wo ko kire o ko me mame miami nwa panyini ma mbelia na wode wote ho a eja opagya na kwakwa na ne hiri se ya no so mama mbele hana ni sa okona nim kama mama mbele mbotombo awasem enti how to choose your partner eye nyame adom yense nyame favor nyame ngosra se abrabi ebe hu mama kanse bi ampani bia no ye hunu ta moda yenim because anya ni ya be kokoye wo ya obi ewale wenye 2 days wale ne wenye 2 days mabro tia obi kura nya ibe 4 hours kura me da wase
to ho wo wale na odi ni wura dem ho na ni kuru ka che se o meba oba na ngro no wote odi ayefrata ne te wotwe no 6 good months 1 year no hu be ma no wan fa no waka no eye ko se kaka no nwuye wo hu ne oba no hu da eno no obu se awurade ana na awurade na ye ne bone e wo so hu no kwa ya be fa so obi sia be ma obi si ni na dai aguru ache na odi na timi obobra akọ akiri ma bro timi nka ne kese yinsedi nyame ne yemfi asem to awurade animu ye de nyame din komo ne yesedi nipa no fine be me bi wonu ma starting na obetima aguru menyo wo su kan wo so obetim ne be 50 million aguru ogunu wie no nyawa ne waja ho no okode baabi eyo ebisu na nya bisusu obi wo so oniska ne so ko be fa so obe maintain wo no wo tim say yes nipa wo boa me eti yesere ye ho ye kasa chema no ne ye two member for ye hunu ha wo ebesi agai apamo wodi wo ye maintain apam no wodi wo ye praje ni apam no do wo ye praje ni wo ye maintain wo ye nipa ne mom hunu kwanya be fa so be steady no sidi na adwi sitie na de koto awurade no se me awurade eti mini abrantie statisi etase be wale ya ebedi how many years busa sade no okay the key point no obusa awurade ya yes ode be man opa fa opeso ajai na ko baby awurade shira mamro tia onyankopon so nya okese midifo minister IBJ nyomtoni yenti o nefa ye fa futum ye tete man ya kasa de akere me how to choose a life partner abrati amida say michia ya hwefo ne ya tiefo nyina na medam mpanimfo nso mudi kan kasa ya se yeah na yehwe aware is an institution sure now before our obegura institution BM no you need a qualification to enter into every institution okay na me busa obi a wo hwe me waso awade say do you qualify for sa ade na wo pe no ana na yenhwe bibit say preparation ahoboa e wo say nipa eboa ansana wawura awade mu and then maya ni bi say wotoso a common no inti ababa wasiso a preparation asema making instead say obesu adwuma anase school bi ede na kọ obehwe so akọ no onye ade ababa watimi ya ne say obenu nunuro ama ne nufu ene ne to aya akese eno ne qualification ode ko wura wade mu ya ye akoye ye surgery ene ye ne ena ye mrantie nsususu ye ni bossa ne man so a eno ne ye paint no ye hu an ye di akire say no that is the qualification ebi mudi wura wadiem na mame papa se munya wura wadiem na that is where you face realities I ye Ghana ha ne society e wo mu de wunya wura wadiem mu ano the next 9 months ye expect you say ohoho ofoforo ba be ka mu fidua no ho kire se wo be wo ba na ye wo bi mu ho a womo de omo nsadu ene omo na adua ene ewura awade mu enti se awo koba mu a na ya asem wo na me ka asem bi se oba if you can't afford tomatoes you don't qualify to get married we ya babawa na tomatoes mpo eye ntosi kurampo no wontimi ntwa ye wo bi mu ho a da kura ne kuna makon no efie ho mu ni di tomato sumpo no ontimi nto sa wo ya babawa wasi so na wadwen ye wo se waso awade na tomato sumpo ontimi nto a onso awade na preparation na ye ka no ebi ye mental preparation adwini mumi busa branche bi se na wo kura mpo wo hunu ho so he na wo beye den ahwe obi asa ahwe wo ho adwini mu no wa prepare wo ho se wo be ware ana na ye besre adwuma sema na me maame e ka no enne wiase ya aba no opani se wuni adwuma enkowade unqualify unni adwuma ya unqualify na empana is it awade ayemienu
mpana wade ho eno de enye ne bebra ekoso because bebre ehia oba wona na wo na me ka kire da sani bi a wutie me se abra wo be wadwen se wo de oba frompa se wo ye bema oba abra bema bepe se wo de wo frompa na ka hunu se first na say 18 years is it 25 years akwantuo na wutu no okay na sa 25 years akwantuo no edi ahoboa ana waye se wo de tu sa akwantuo no eno na yenya awade a egu bebrebe ewo ye society ni mu eno na yenya ntokwa bebre hwe ntokwa bebre koso awade mu no eya hotere no ohia hu bebre 90% no oba ben ena ni kunu ebo na konhoma na de o expect no o ye bro no so o ne beko mabre watia ensi na se wo se nana Emma 100 cities enkodwa so no ma 200 cities and 200 back on. Oh, there be sit down now minister me ntwa wan onim say oba person ocho oba sika I ocho oba dia me so ocho ni sika so person so acha na dia bia mu a so acha ni sika oba so ocho na dia bia mu acha ni sika e ma ye dia ni sika me enkotata dem la me so ma sika ne bra enti sa problem no dey be na me ka say how be any ho ye ne akofa how na to ye ho so so abrantie say me IBJ me nam hai e bia mentally me hu say me nso awade but na society ma pressure no na was asuma sia awade we awade enti na ukowura awade mu me busa are you prepared enti ye besere na me nua ma no de ya na ma no ho ye me mobo because abrantie na all se ope no onu nko ananim so ode wo bekọ ana wontimi fa nko onu nko ananim o na ya na ye ka secret bi a ya na ema na mpe omu se hia na omu se ka sa wudi atem dodo ya pesere mo eneno ma no mun ka mo nanto so kakra ema mo nanto so omu ka mo nanto so bema hia no wose opeso no wura wade mu a to bo ase mane mra fie me huna busuafo eno na kire se odo na yebesere bread dunu so say we have to marry who we know. Okay. So person wura wade man nipa na o person wo ware no ware nipa wankasa wonimu no marry your friend na yemfa humobro so ware and it's in two folds obi o hwa a humobro a wode ware obi ni say o fom ahokyera ba no so nti oboa no boa oboa nti no wode fa ho aware no owura wa hwe ya on sabesi fom enna obi nso so ya boa no nti no wade no nso sabesi fom nti ye besere ewo mu se ewo se yenya nyame mu hunumu nyina but ewo se wo nso uyusu wadwene aside nyame mu hunumu a ewo se ye hwe se nyame beboa ye wabompa ye awie no ye woniema bia ewo se woye ewo society nim because wontimi mmompa ye maduane mesi table so ma ewo se wo do nsa ye adwuma nti ye besere ye tetema kasa kire mema de a abra wo be wadwen se wo be wura wade mu no ye se wo ba ye bema seso boafo na menim no abrabom no se wo pem na obi beboa wa anka nipa na obeboa no ewo se ne nsem kura ye dute wo but oba bi wura wade mu oni hwe wode ne to ne hips ene nufu ene wura wade mu ene ende abrewatia me da wase me so me da wase mabedwafo akasamba Mary Mrs. Champon wadi fo pokwa blana minister IBJ producer 1 na abrewatia me de ya me de eka ho ene se wo wade a wade obi a osro nyankopon marry a God-fearing person na ye kan ye obi ada ne da ana don hwiri bia minute bia no osi asore dem ene yesi osro nyame fa wo bia na komemu ene ni nim die mu nyina no da ne da wo ye ne ma osusu ese hunu se ade we se de bone kese bia nhada mata wo no wonam nyankopon akwan so ebie mu nso no me sraka o be ma na se wo ba wutie me enne sa wo kwa ware ana sa wo kwa fa wo bi sa wo person ni tu obra kwantu a
marry your co-equal. For what intent so won sasofo na worry no. O here ni bi te say mama ye bo asia ma mete hei. Na me se me pesikente no. Kwankwa bia wono wa ye hyepe woda ne ka hyen mu. Na ne sika beblo de wo ho minim kwan ye ofa so enya ne sika no makoto de di na chi. Ebe wi a kire no e bia me de menkwa ebetwa so. Ebi ebe wi akye na eniem ebeba no na enya asem ketwa mesro ho ofemu enwade oba ne ho ofechen wo pi be ma me ka kyerɛw anya sa wankasa wadwuma panyin ya sabi na ni na ho na adwen mu na ho nsi no obegye wo yire na na wo ge ne de free wo nsem wale wo bi susu afe enwomemu woni ni tipen no eboso kakra ye kasa obeka so hene na me ye carpenter ne man kosuku da ntimi nwale obi a okosuku ana ubetimi awa na ebom dachi asem nti yesi awade owasie kukuru so awa ni kukuru na enye ade emu odubia na ebom enye beso wi akwan a beso yesi wono eya asem sebe eden enti enye animu ya de short term no animu ya na ye na ebom ye hwe long term bra mo komani no sebe ya ne ma beko ye nti ahofe mu be ma mesra nwale oba ne ho ofe pi chen wo ebie mo so no ye ka kiro wa busua mu abusuabo tribe wale woseso na wo kwa wale asantini wa ha yesi wale ya ho de na so no eye atobra bi a obi be hu obi a o free from mountain na ho ye ne fe wakwa wada mamle ni amane bi wo ho a onimu nsi wakwa wale sremuni amamle ni amane bi wo ho a onimu nsi omisemu afede wakwa wie kire no na afede ne amafoforo no mesrawo ware o tribe wate na pepe na no ya na boa de aka ho bie mu amede eso eye mari yoko ikuo no ho no eni sikam ena afe osumu obi ya mozrabini obi nsusu ye kristo ne oba kom Thomas ani se twe wonum se omo ware enu eche na ne ma nkwa ani mu no enkwada ne ba be ma ne pese enkwada no ekosum mozram ayi e friend say ala oba no so pese enkwada no so kwa asole afi na akofa wanchi e de aba sika semu mesro eno so maboso eya na wahwe marry yoko equal and I would choose o life partner na wahwe eno nso enware afutuba anafutu bema oba one oba betena asem de mempede ne yetunifo akuako na bema e wo hwe se de ne modi mositi na obetimi aboa onse oba ba akwa ikura na obetimi aso ne mukọ na wa consider enware afutu ba saa susu na oba menware afutu bema o kwa na we de obeya ko ware ni obeya obobo ne homodin ama ne yetunifo ansa na wabedo mesro saa ba na saa bema no emfa wo ho enkohyehe no afenso enware wo bia ode eniema fefede ene ede twene do mama yabo mi pesika pa mi kunu na yabo mi che na awie ono okro nim se mi pesika pa oba bia pesika ba mi pesika pa kan titi bi na me ya galamse ba ne sam ko kale mi godra mi bese obehu kola eti mi pesika na ebom mesraw obi wo ho ana ne ma wode ma no eno na ema wodo mo na yemi sase epanyifo asem mo ka se from ente hoda no eye no kra na se nya no kre abrabo di adane edin sesa ebra bi beba no na saa ne ma no unya ma wo ba ne biem saa ne ma no fonse ne ade a woto ma be ma ne nte no wabu aka wukom wodom no na wunya biem afe na wodo no aka nsensen mu enware obi a or material things and a ehwehwe wodo ana se epe wodo. Choose a hard-working person as your partner as you venture into relationship or into marriage. Obi a woye adwumaden Bible say akwadronsa ema wo hia. Se wan hweye na bema wosi enne wadwuma ye nti no me kwa akwafo ba akwadwufo bi ne nsanka ne nanka aduane kora po be ya kora no na ya asem da bia ye nko restaurant nkodidi da bia me ne ma washing machine ni wo me nkofa wanchi na esi da bia e bia nkwada ne makora mpo no won mo sisi agese ne ma
anasa ne bed the crampo na wa be ne dem asiesie just o ma ne house help and ne be ne Mr. Bema eya no watwe ho afiri sa ba ne ho ontimi muwa pe obi a wa ya adwumaden oba nso saa emma obi a wa ya kwadwefo emma wasetenem ebie mu nso no eya chinso obi a wa abotre na emom enye obi a ota fabufuo ntentem Bible no ekan ye or say quick tempered person no wakan wo eye mebusem ho baabi ana James Cross aboso Yakubu mumati ba ku nchemu donkro no wose ya yenya kasa na yenya fabufuo eti obi a o fabufuo ntentem esro eye atwe ho firi ne ho obi nsusu a ebufuo ya na wo ho ebufuo ba na emo o prolonge no oba wo se watwemu time Bible naka ewo Ephesians 4:26 wono wose muma wose de muma mubunfu nso mamu nya bone emu owia so nkoto obufo so wono oba te wo awafo bi timetena se woda baakum no o maye Tunisia we tu ha na we yapunetu aba na ni kire dan we so ni kire ekwan ano na kyasa asomdwe ni fie o mesro menwale obi a na abufuo ba wontimi nya dai en comfort ne ho anase wontimi control ne ho encha ye de besi nemom yesa ka che obi mu se ya ware obi a wo accept fault se fault ba ogitum enfonso ba ogitum enkwa wale obi o te se eyi Adam ni Eve oba no wo won be dada no so bo no ba be ma ne se oba ne na ti ye o na obre bibidi ye kwa oba ho so so wo na ye se wo yi sha dum ni Adam sro sa wo ye fonso a je won fonso otum ware obi a na se fa ho bo obi a oje fonso otum na opa chew afa wale obi a wotachirama bedi enye obi a wo ka ba ko no aka mienu se wo ye oba o so wo ye ba mu eye afa ho asem efa to kotodwem eya wale obi a ofere ade obi a obu ade na okra ne ho nso Proverbs 28:14 nika wo se enhura ne wonipa a ofere ade efa obi a watoto nani ahwe adonkefo na se bakora na okotwetwa bi na obekeka na asem e de akere wonom na wahihye ntade ensem fata e de akere wonom mesro marry someone who is shy afenso no eya ware obi a oye grateful obi a wo kire ni so yasa woni wokunu kwampa so na da no ne bema mu ye den pa na otimi pia wo pa e ma ho timi sane wo ya me so wie ya kasa bema na ene de wa ma me ho asane me dase ada wo yire betimi ayire ne ho na wabu ni pa ye de ahia watu na topem den de ama wo no na ebi mpo ade ba kwa ya na me se me kire ma no wada woni wukuru ni ihia no ayesa de woka oto akyem no bema na fe ne bema na no atana no ho no obi wo ho obekem ada oba betimi ayesa ma no me so wi adanase show appreciation danase kanfo no na sa wo kanfo no enu na nipa no onya hoden e de aya dodo e de ama wo afe obi a chese otwekura hunu obi a ninkun hunu na otwetwekire obi a meba wadwumam ema ne bi wo ho de fam sika mame ala wo wadwumam wa na mabakọ obedi wachi aba boss be yi wadi wati ase no watake ne ntake den ni nyina no ya na ekwowie wo adwuma ya na bi nye ne so ena wo wan hwe wo ma no ene me de obekọ no watam no de wakọ akosi baabi wo be ma no o twenyi nkunhu no ohene yire me ne sofom ne owusu me kwa na makwaye oba ba akopa asem nipa me damui wo be so ba na me no mu gina ho anu apaila ni kokwa apai mesraw eya sa nipa no twen firi ne ho wate obenya nsafo yebu ni be yenka na semedro beje wo a eya atrema sempa wo no epanyin se ya netia ye ka se ya kan fa bi bo okotodwem ebetimi aboa ama relationship wa yonko fa bi a opese wuremu e ma ne dane sempra twio e ma ne ko wia ware no ebetimi aboa na ware wo no ye se nyansamfo ene ya ka hwe okokare na ensa okoka hwe na nyansamfo na yentunkum na ano ode aka se ya de ode e dion so me so ni jane ya na ya osayo obi anipa nim okrampo de a eni titu ne ma Mary ntantwerefo ne asofo yerenom ne ade no na akoye den celebrities fo no
Uba who say wo jene oni suban enso na de wote ho no na enya asem ketwa me so fire asem na entime emua. How to choose a life partner? Yes, eni wo de kakra ya wo ka ene kakra wo ka fo so ene den 0551931931 0551931931 0548 931 0548 931 Mr. Facebook on Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1. Yeah, Joe. So hello, good afternoon. Good afternoon. Other phone patrol would baby are free. The patrol make us free at Chimo down. Yeah, Memon Danny about some men day train move back on. I hope for you now. Obia, where? Yo, Yenty away. Oh, Namisha when at my farm. Amen. Namisha, Namisha, or Masamoa. I know Sofoka Brown. And I blew it here. You are what I mean. Oba down over side. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Me mami bi wo ho, Martina mami me chia no papa ya on Insta ko sia mo. Over. Yo, me pa cha me do for me mo wa he buru. Hello. Pa cha ma hi. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, boss. How is it? Yeah, everything is fine. Okay. My greetings go to Mama Mary. She's doing well. Okay. But on this platform, looking at it as my colleague advocate said, you don't go to relationship due to what the person can do, but you go into relationship who understands you. Why I say this is, maybe you look at someone, maybe what the person can offer is what you are running into it. So when you are looking at what the person can offer, definitely one day that particular thing will get off and then your relationship will start problem. And then looking at it, and the other part of it is that we don't pay visit to our partner's home. As I'm dating someone, I'm not interested to know the background of the person, how the person is living. I don't share my opinion with people to know the person I'm moving with. When you're sharing your opinion or your ideas with people, they'll definitely tell you the person you're moving with, how he is. Thank you. Hi. Yeah, Neo. Pacho Bapa Udin baby out free. I brought you. I'm a pastor, Madame Deborah. Me first Deborah so. Okay. Lady, Yadamasika, welcome to your media, May, Yadamasika, income home. Now your partner, so we see program here. Men, you want to say, oh, that's not brown, won't pay the beat. Enye tumedi enye esansa yeye madie tie kretika 100 cedisa yetini ye masom emi ye nya afaso ma abusua fie the one day na setika be na ni sika pra e be timi dia fie enti oyo ba che hadie we nyina so ansana ebi a wakwa awaliem na ye se nema no se mo kwa awaliem mu a eto no ye nfanto be bi kakra esa se eto no e be timi maybe no ba na wu ato e be jiri eto ni jiri ana wo ye ne den wo de to no na e kwa awaliem e ba ni sa na awaliem entimi nyina medamasi yes ya da se ya chia bogosofo nyina mpa cha ma hebru hello me do for my high Kafra, me pa cha ma ha o. yeah no Aba udi baby a frefre ya no amone so kakra maye. Pacho, because kokomi. Pacho, no more can we be said. Yeah, show them no, dear, like the woman and the Nevada pa, one and Nevada, we can them when you before and asking the room.
Oh no so ne de no sometimes so timi fa ne phone krasie kakra bi si makakra bi ubehu said na bufuo sitie eye ne ma nketenkete eye na waba ye de production line beto dwa wo hia bibia friend na ebisa pacho me mo ha o me dio Sompa Nkomo ye bola pacho wudi ni ba bia frefre ohima pacho e ma me di film ka so fra bepo okay wetu na kupon spamu pa amen na maya na bano di omu kan be kidie ano ne asem no efi se obabu okra be man ko si ni pan ni fi obi nto bicycle dan so tu ka chebe man se uni card ya me walo ni pa we wa le no ko wa ko pe japade on ko pe di one ne ko bobra japade no ko pe Sompa FM so on chi ko mbe chedi an ka ye pa ito be pa ko mo be wale a ko mo mba mo me je futu ansa na wadan ko mo urun fi se ku shia no bi wale na utufu a ono nya tu futu no na woti o refreshment na wo yi ko ya na o de no ito de da mas pa me di ya yen so ya da wase pa pacho ma hai Hello. pacho ma hai Pastor Amoye. pacho nyame adomudi ba bia frefre I'm expecting somewhere. yo My mom is black, you know. Now some all kind of person can be can what can you answer some pa no say yeah fact mo bro e wale no. Ya mi pa any juma pa mo ye. yo Mo kan to say what it yen so ya da se me pacho ma hai hello me pacho ya mo ha kafra ya na mo fra na modum afidie no e de amaye pacho ma hai Boso, majuso. pacho di baby au frefre From Jewa, Makasa Pitaka. But I'm in a question. But like only about one being short term, misunderstanding with Simon Temna or Ban Forward, but Ubisa no kind of bit imagine at Massa and not be man. so open and quadia why not open and quadia obeti mi agino na ya na bufo no ye dan ya beba ni mu animu ya wo ana ho bufo na sa ba nso no wo be ma na wasa wo sha ho so na efa dem fon so che no why me pa cho me mo ha hello Hello. pa cho ma hi Yeah, no. pa cho di baby au frefre So your family testing. yenti o why Oh, hina your idea. Why is it pa? me da se pa Sister Doris Adaroma Why is it? If I saw a bit of phone, a man me, you know, and you come up or must I'm very any champon yes. They do cook up on a get to order what can he say man and one yeah. Maybe I must say, any my I didn't come. Nyakopon so and can last call and patch on my high. Hello. Hello, patch on my high. Auntie, hello, patch out Tienka. Good afternoon. I brought you on where dear. Patch on Yankopon dom now swear. Me wait they are more kind American kakra. Yet you. Me pacho me ne be me binete. Me yama said yesterday me ye se ye and so oya dia no di. It's me your personal line and my pro. Oh. Me yeah. Jina so kakra bi ma me why? Me pacho mat. Jina so kakra bi ma ye phone number me sorry am yankasa me fro why? Matia. Yankopon enka wo ho. Abusiafo yenhwe na yenko computer so adwade ma me ba power down ma wutie me abetimi akate ya fa online na wie. Yenko computer so adwade abaye ba asem ewo ho wantie bia wa ye ho. Jimmy D. Ekwan
papa won sabet mi aka osika a wo hia intemgyinafo biara wo ZPay so no won sabet mi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asan so di 10 cedis na ya san so de kasamre apay wo so you will seek our ZPay agent a ben wo na tua entity kitwe bi pe you will seek a bie biara wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahodo pi a ben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara jimidi akwenye bebre a akonsibie biara nimu na mum kai se nsise kakra wo ho no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sanse wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sebra ene massage ni bia be fu ni amapa ene animdifo ene wo de be miemia kakra kosisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso wo be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. Wo medi ho ya pao na nemre musa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokọ me de heba de me nkọ biemu ya kwa abre wo be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na Tabita de omuda soronko nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofamu o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 6219 ene Tabita ya pomodinie Tabita ya pomodinie ene yakasa ede atre ememe wie ya tete manso awie eya Sompa Nkomo dwumedie ene wasongu so a wotie na wani eguso a wo hwe wo Sompa TV umoti TV decoder no so brekro na no what do I need to mo Facebook ho a eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no enso eya Sompa TV Twitter and also eya Sompa TV/Sompa FM na enne asemu aye ba be kan enhada nya foforo bia enro da ye peja asem bi edeto ye bema iso ye tutu ne srani abasa na nso no ase ho didie na nso amanfo agata opoku ede na asem ba ha ma yetena so na watwe etwa mu no era ye hye se enrada ode kwadubo bi etia kofi tawie ya dodo na afa ne national abo ntem no no so na wowo na enra oyosi ma wansensi ye hu dia owi abrewan kuruma kowie akire no agata wabaya wase national ne na wo mienu one na aware anase one na tena mfie nso ka so obewade no aware na amaso one so awase wo gya no also wo gye 100 billion no amutie bie no 100 billion makuma ha my penny your friend is saying akufu your friend is saying ado hanya na ado
ma panyi kufuo beka se opepe hey billion no maku wo ha enna Abigail se wo gina enu na national ye bi sa no na ose ono so kora no oni kapela wo de ma no na enu mu no na brantie bi enso besi mu ese ye frɛ no kwaku amo aten enu ose kwasi menka me so me wo bi kana gata ya mo kana asemi national pe ba bi gina o okura se bie so se bie ku na nye ena wo ba be fa me yire ose na yire no ne wedded wife eti kwa Sompa TV ne so na kwa Sompa 93.1 Sompa TV Ghana o Facebook na YouTube no so Sompa TV na ehwe enrada agata ene national stem no ya kwaku amoaten ono so de ne ho ebetwa mu no eno no the situation awo ye kwoti e kakramra no wom if am cho de me ba ka kwesi se be ma bia me na atena 7 years wo bu me kwase ankola 2 abem ye ho kan ya abusuan so mfa ne huni menti ase se wonte ne wo mfa ne huni because emla o Ghana ti se emla kire me se wo mfa ne huni dia me ni asem ti me enwa ma ba cho me be ma me ne ti wo ye obi asebi ma me pena asem pa ame ka se me pena asem na ye tro okay edrumre bi kra ma ono ni nti na me ma me kra ntokwa ne me nuanom na ensem bebre na me ma me kra nkasa adentia because of ono adentia no ye oba de okwa ware a eze se wo kwa abusuam e se wo be ma obefa no no ne wo a mo bom abusua mitie no because of sebi the situation a wo mu the situation no wo mu ne nan ne ya ne nti okay tie no afi bedroom mre bi no person o kire me se me dem ye jimi fo ma enti senka ne nan nya ne ya de anka wontie no oh ojina ne na so wonan mienu a wojina so te se wodie ya ene ka wokanka wontie no ene ka me fi no because time me kwa ya me hu no o ka chem so ne ne yere agyan empo ensem bebre eti e ma me hu sa na no ho ye me mobo ensem a o keka kire me nti se ka no ojina ne na so sebio se de me tie ya ka me fi no se me de because of se me ne tentokwa eti wa kuma ponchen are eti mimi nti no wa twa ponche no e wo fie ho no me de se se ane pa de abusua di kan ho kan wa pa se opesa ye de ne ma o me so me 7 years de wa waste me time enkula mienu because ba bia na madru wa timi atete me asan ya be si sa abrei de me ja kwa ne se ge na on ne ti no timi bia na no ka chem se on de wo bu ni papa na se me na me ne ti 7 years no no on fa me nya hwe na me ye maduane ton wunti me jai ana me betina ho wo sa de wa no ada me ata wo ma me ye ho ade wo ma me ye ho ade nkula mienu Sompa FM eti se si ano won sum me so sum me dia me ni on sum o sen me se si me 100 billion free no ono 100 billion say 100 billion o se be ma na me ne tena na enyo ne de jai me no wono no kra nsum me Sompa FM ai ase agata o se 100 billion o je de free national ho na mom ye be kwa national so ho but before that no work and study in Europe to kwa brochire Europe memo na ekwaye adwuma kwotena ho kama we say residency permit aka ho efeli ye wo botaye ye wo ani suade hunu ye wo gidie ya ye de airtime we say ye chinte no ye se bra na ebeka wasem ekire ye wabra opese utukwa akọ Europe abrochime kwotena ho na osa eye adwuma permit ne de eye guaranteed. Phone number is 0241 272 990 0241 272 990 ni pabie no pe na ye hwehwe wonom enti ya no wafre ema no Tabita Clinic was also follow alignment and share ni mu ho babadin afo ani ekire ho na o prostate won sem ni nyina no won hwe fancy kwan mu ma diabetes ni nyina so wo hwe to ase eno ti wase ukwada bia no free prostate screening free diabetes screening so follow alignment wo kidney no wasa na se wasa no ane wo brebo no ni nyina ho sem nyina wo ye hwehwemo dia ma yade bia ba wompo na wo pe bia wase bra beje wo de free one no me wan kramadina Fast Offord Bridge wo what atomic roundabout na won sabeka won mo hotakwa takra de ne sunya nyina so no Tabita Clinic was said there wo no mo famla no wonyi nsi enkwam biem 0260196219 0260196219
196219 and 0203-347-647. Miso free drink and 5G Mesa. Ye can for the amount said ne and no ena edi jumedi any name akechinemu. And until the way ya wo ye wabedding to a wedding why frobia wo giana se bia e woto party bia ye fie mo anase bia ye kwakwa ye dwumedie bi ye behia no no de dia ye Miso free drink ye wo mango nko ade wo ho ene ye wo mix one no so no e pineapple kwadu ene ade aka ni nyina boma ye nifua no preservative enti wo no mo etimi boa ho de chapo apomoden ko na wunya 5G Mesa no so no ye de gwara na agu muntemeso etimi boa te wanum wa wuntimi enti bi ne no 5G Mesa na wuhia wa watoba ha wa dwumedie mu no 5G fi say greeting ene jensen no so no ye sum de agube boa mamoja e de afusane wom manager Daniel wa 21st clinic here overseas Alpha Radio nchawo because supermarket sister sewa eso abawa post office sansuna Mama Esther Atcom Royal Ventures Otra Baptist University no wabua kwa wonsabeka no PNC Ventures e wano manye taxi station and share ni mo wa Charity Hospital Junction wo na Sachi Enterprise so e wo Asafo Abinchi VIP car park no wone no na edi enim share Kwaku Ochiri Company Limited e wo poye mantem kropon kofodua mu sansuna KF Kunju Enterprise e wo Nom Hotel so amheya Mama de friend penny for men now enjoy so baby I will be up here. Yeah, the be bet 0246 270221 0246 270221 and now says 0558 103 0558 106 348 0558 106 348 now one enjoy so Dr. Baumias our ba Dr. Mahmoud Baumia Penya be de cheso opeso kita franka e de my pipi amanyoko no na enche wonom e primacy ne beba so nite no ne won sempa na ni so ade hu ne bota ye nte opeso ba e be so franka ani mo no ne team ni so beda na de e de ache wiase nyina was Sompa 93.1 e da wukwa da bia brekro na no na etwa for sunya ne Sompa 98.9 ene enkranza Sompa 90.7 there one TV so no so ebetwegu ewo wonte no enwumre no nan kwesi se no nsia bebo eya de wanya brani adaje na watimi etie bi Universal Natural Clinic se waba eya tonso agogo atonso esrai wa obebo nso mu ho wase wa wanya nkase mu hawo wa bia yade krankro bia besoa wo so no wade fidie kukudam dia bente no wo ye hwehwemu esi ase na wa pa no aduro e dia kan no apamo yade no saa so en wase yen kan show obia bia wo ho a ede ma hyedan koye stroke yade ende wo kase mu nyina ase atika yade nyina frafra no wase bra 0556 244 102 and 0200 158 272. Yeah, traders for akache na wonom sibidie na wonom dia ye no muhu wonom edia bentini nya bi na etimi bobo aduane a wadie wudro wom poison bi wom na se fi wom no eyi ni nyina di dia ba eya pause prekope what the pause e pai fitafita num carbon nyina no etu ase dia ma wononom no bo ho ban enso dia free yade ho na ni nyina mo ekowie se obefrem mai na umatimi ajo so 0243 943 and 0260 898914 yemfa abentu apone yenko enura da sembisi sorry ye no ye de ba be dan mo sesia ta no so patrapa new site ho ena be huma mi abe wasebra na bema obememu ayem na otadua mu enkaja no wonfa eja no engugum na emu endere munya den fama wopia watimi akoni ye ni nyina eya beheba clinic na no fibroid stomach ulcer yade enkaye ni nyina kire yade na mu no wasisikal say yade ni nyina wo tu ase 0243 345392 and 0506 460208 na ye fancy ha say no mu ansa enra national ono so to nanum to ababa wa no Abigail was wo je no agata asabei wo je 100 billion say na eye national was say no yenko enkotie national mra wadi a me kototo ni ma na bibia si meni agata tie no me pesa me ye no ho ade nanso mama me yesem ye oba yi ho ade a me kototo ni ma
na bibia si menya accident ya na bibia si wo me ho ofie ho unya accident car accident ya na motor accident. Oh, okay. Bidi abobo ya na me yusu abobo ya no bidi nya accident serious pa mi hunu ti me sa boss wa me ma ne kototo ne ma bia na abasa anti last one okoto ye me ni nya akasa no asesa akoma me fie na me say asesa ne ma no ne ma me de be wa na ne ma ben be pacho kente na mampa boa ne ne ma me ma okototo ya me de be ye ne ho ade. Oh, okay. Na me say wo de akoma me fie o de me nim de wom enti wonko ti ne ma na ye toto 22 times bi gina nyame mu ye toto ye ne last one me ne no wo ye na me say no ekwan bia so so oba na me ye ne ho ade bi ye se me ba be ye ne ho ade no no maame be frɛ no o maame ka kira me say ne ba no ene be ma na wo ne naji ka wo no ono no say me ne ne betena je say emu wa obenya 500 million na wo ne de banatena mama be de to atanim o maame no ne ne kon gidigidi na o maame no o di kaka asem bi kira gata na metete dan achi o kacha gata say wuchinchini mu a wei na akofa na wei no obabua na ms mama agata timi to stone no okọ maame ho okọ maame wo a me frɛ na wo se ma ye aduane wie ma meba fie no na aduane ni oni atopunu no mukọ me frɛ agata on fa me kɔ frɛ maame o maame se agata ba ye ne de ata ba ye ne de o ba na ms mami oba ye ne de me frɛ no na ms ma na maame ne ka te me mama me kasi ekura me mama me kɔ da kitchen agata to me ho mukọ maame ne se agata atase wada me kɔ da kitchen wa ma adano 2 days wa ma mama obey mama tena ensuo ho abura emuwa 50 feet mama enyumla 7:30 na me ami twitwi nsuo na mama me di nsuo na guba katim mama na me di asama no na ma wia from the kwa adwae me kɔ no oba ne tie adwae ete ho no osere me eto aso na bla ebo ase ompene ti bla no tu nsuo na no de abesi ho ama me Brane tunso no de abesi ho wa ma no bra ebo a mi kuru so de ebo a ba bia wo bia me name sa na onyankopon koso anhira wate enti ye bisa ne se oso oje 100 billion ye nhwe se ye nsabeka na no ye ya wode ye na enro o mo sorry ye no de esi akire no so no ye famra ye ko baabi agata call back ese okoyi ade odem ye ko ba ya no mama 60 million na eni dem mama me hyehyɛ ben hunu wo sika 60 million ye to me moto baako na me diko hye ho mama ye musili ya anya hwe mama mi twa so agata ne me kasa mama no abomidia ese won fa bibia wo me ho mama 1004 e wo me ho a be di ato edem mama mi wura about house dware wie ya sika ni ho be ko kan agata so won fa no bomidia na da ho so uni motia na tiana mama motia so ni mi dem asama me kan say me down we dia o se bitu na me kopa ba bi o front na fi se hu bi yiska wo dem ha dodo ai ya friend say national Kofi Teria ono de wasi ababa wa no na eja wade enti 100 billion de ontum na oye concert party na ye wa ha na brand em nani ho hantwo o se e friend no kwaku amoaten obaya o se national he ka o pake o ho na oni ama kwa ba bi na me de me ba be family na me na kokasa ye enti e wase na yire ene agata me yele ya me wo na me te nkan se wo bai abaha se ena me se me ba se oba na ye me yele ya ma ye no ho ade oba na ya odi me yele ya ma ye no ho ade oh wo ya no ho ade wa hen me ye no ho ade wo kunu ma iron gate 20th August 2017 ena me ye no ho ade ne ka wa ne kura me no ne ka wa peja kwasoro me nhwe me pa cho ono na ya ware no so ware ne mfonyi wo ho amfa nto so me nhwe ka wa ne de dade obetimi akofa bi aba ata na ti we ena kwaku amoaten so na ti we ba cha eti na mo ya awafo eti mo jai wa sister say me ko adwuma ba 2 weeks wa sister edem ho no ma nyina na tan so da opani edem mo sister ne mo ben sample me na nya kwan wale na nya kwan ware sesi an say ensan wo no mentumi nwale ensan nko na de ope
meboka entini no betua wo ju sika sika se wo boka sen one was what ya brand 100 billion me fa bi ntoso meboka 53 million 53 no wonim 53 million enti wo ju sika enya to anya ntua eno na tie sa abo kokokon ata wasa wajini sika 53 million now we say the court we ya wade ya influence say the kwakoye de any pictures nyina to onum say that bi no adanse beba enti wade normal now we ya pasa wone ablante wone atako national fie ya dana na mepe no aha dana na mepe na me ko na me ko hu no na me busa ante na aha nso no busa won nso busa me say aha nso na mso ye adwuma wa ha na mepe dan ene waka say ne nka mentwen na ne kunu ai dabi na me pen kwank ma we ndada ati kwa no say fref wo se onya na ka onya open na kwa yedai me say me pen na me pen no biem aka wa yedai me ma me ena ka tire me say gan minim nam de me ho kan biem a enyu o ma boro no enti na ebenya me enti ma me nko no biem ena me ye ya me twa so wo se wo no da kan ne ena aso so akọ na boantem which madam the American say kasa gwa fidie no mame no aboantem wo me hu ni wo se nka be sa we na nka wa we ne dada no frem wo frem say ne dai no frem phone so wo frem say ne dai what me ka tell me say sisi anu me wo adanse abo abuna matu nti obi wo frem wo say wo pe bode enti mi ntwa bode na mfa nsia no be kwai enti no me de bode ni say de ade na besi oh na say no de body de obeje body abi na ensam so ho ensam na boso so wuntimi boso ensam ho no mo ensam dai ensam wonu wo kwa no wa yede wonu no ho na be ma no kwa sabe wo ye be ma no kwa ye yalefo be ma no ye yalefo sana ataka kire o enti wonu no ho so wo kwa ye enti wo pa so wo ba na sesen na me ka tell ni say me so wa so me no so wa so me I know they are enti say wo jede ai me say I the media and say one family sam na ma hu say awale na gu e na dia 53 million atamba chotna say aha eti ono so jede nsa wo say nsa ni nti say CS ni ensa batem enyama enti ono so ntime nwale enti on fa ni nsa na 53 billion eno so won san famre no eno agata so ye hye na enu da ye pie ye no ye nim sa asam ne to atwa na abrewati ame ne medom ye sorry ya abonti wo na ehurei na ehurei kwhwe wani so ade ai aha gata ne national ene de boy ni no mi amabele wati anu national ma mi oba ye no anso da ne kokko ha ne krambo cha me maba wa blem enu de asam ne kwasi ya no na ye boy ye ho modern tokwa nyina achi ne ye se ye pa asomdwie enu ti ai Sompa Nkomo abedwafo ye ne abusua ne nyina kwasi nkonwa ewo efitiem office ye nhwe de course kakra ewo ho Mrs. Fam no ko to ensan fa ensan obeje wo e ma me so I just busa ben no den san ko se ntem se busa ben me Mami, ya busu ase. Ya busu ase. Na za mgwaji na ze ma busu ben nsu bisa mta. Opanyire yi. Woni ni ne wani. Wata ya ni kwese na busu ben nsa. Tie awale na gu. Ejo tumi so ro nsa ma ba bia we show bia. Osafo mpa so ye nye ni. Mami ye ni sa. Na chasenra ha na ehuru yo enyensa fufuo ya gato poku one national ne kwaku amuaten na ne nyina echi no de kwasi ya ne se ye hwe emakomu ye ebaye ya de kasa boko emabufuo ne nyina so ba fom eno nti ye si gina ye kosi se
abrantie kwakwa mate ka na fidie se 53 million ena osaje ne nsa na emom ye bemu ema wose ensa no ena ohia 53 million ode acha gata ema ye danase na osaka se ode kodu bi ato agata so eti udo akọ surumla form bebe bi obenya ne bia no ene wodi agoro obesa akọ ni fie wa wogyache na wo kan maame ata ho na omunyina ada na no na yesere na wose kodu ne yaka wate yapa ne chewa watie na sopem nte no okoyi kodu na obehwe na yenyina ya boa na yaka ho na yakoyi kodu ne de afiri agata Mrs. Champion kwakwa mwate na enra efa no so okoye no adanse aboabo kwemu wono no afenfa akrochire kwemu osom kasie bi enya agrokra eti okaso obekọ na wakobisa da empanyifo benya ho ne nyina yakọ na yakoyi kodu na afiri agata so kwakwa mwate medofo pa wote menka awia ya mo ha ya eno na na hema odon na apom ti sen na me adumo me ho aden pa da radio asemgide yese na de akoma toyem o nya me adawro ma wa futu nti bibia ye boko ye da se pa sa wantwe ano anwofo mo nyankopon koso ensha no nya okese na oni ye di nkomoko wie ne se obeto na mo akọ baby a odi code kwato agata so na ehhehye wo ho no ma me ye hu na yetimi aboa eto anamo akoyi ba cho se na ne ma akosie wadaroma we dem pato wadaroma pato amanu ye na se me ya de ka ta wo kuma se enti no mentumi nkonko du da ya danse aboa bo ho no no enti wadaroma nyame adoma enumra na se na mboa wo tan no pafra na me kwa kudo me du ya me mama mone konfo na mu kra akata ya da sepa na nyakopon ka ho na de awoye no enye ye da tutu anamo nkoduru ho asomdwem why me pa mo na no sa o se wo de yisika na che 53 million o se de acha agata to anum to net e fontie bie me pa ta kan de me de acha no na one family am na no hu se awale na gu na jabo na me ko boye no mla ni nkonsuo ni so ni enkoye bibia mfiro sa de ene password ne da no so ya da sawate password na ye dia du abo password ene da no so code ni yesan code ne dia se konfo na nanum code na obebo so pa your code ye 93.1 ya sa oba ko 98.9 and na code ba ko ye 90.7 I want the end just a comfort now. Achanya me ya dwo kodu anu obisa ma ya why. Me pa mo che yo ti no kodu a comfort na bo kodu na tere mo. Ya da se ya rakwa mo ate no. Nipa ya de o se ye fa sedama no. Wadi ye ni yesre Nyankopon hwa de ma no. Abadwafo simba mienu na asana no. Ye kan kire obi a wo tie ye enne awia se kensawa. Ohine Kennedy akompre ko Japan ase Central Mrashe bedwani wano so se opese wodi MPP amanyoko nanim ekoko ewon fipi mienu na aduonu na abato ni mu okoje tumi no esa de MPP amanyoko no ti no ne botaye na ni so ade hunu de oba obeye de ama amanfo de onkoye mpo no watimi aye anwuma wabiebie ni ade ni bedwa no wonom so se beda na di e de akire e was Sompa 93.1 afa Sompa 98.9 sunyane ena nkranza Sompa 90.7 brekro na Sompa TV multi TV decoder no so no e betwa e de agu ho na efia da bia ena dwumadie ekoso e was Sompa senom no nine ekosi no nsente no ya no ahye no so de amaye na Sompa 93.1 Paul wa mantem so yesre di kanfo yaba ane yaba ye afa na ye keka kwa mfie mienu na so no eye National Communication Authority empanyifo ya da ubo adwuma ko nyina no eda wonum abem wonom so mo de ene radio no ekwa be fonte no wonom se digital audio broadcasting no abedru o mayimu radio stations makoma kudun wotwe ene o mema fa na nyina no mapo mu a wonom ede o mo eso ahwe se ne ma bekoyi a na Sompa 93.1 ye ka ho bi we eye ni jesem eno nti wodi a wo hia no
ene se ubepe digital radio anase digital TV ya radio no ebi ewom eno ano baby a wo bia no ye kasa wo Sompa Kumasi ha no na wo ti ye nka bolega wa wale boko ene garo tempani ene enkaye na chese wiase baby a wo bia no ni titi one Ghana ha se na wo ti ye nkente no mesro we eye ni chese mo abade hia ne sa koto radio anase TV a na wape abefo de na eno na 21st clinic say sciatica aji esisi ye chintene no e de aboso fa ye to ase ye na akokom kosi ye nantini etifo ani kire mu o na mubu wanho obaya ba fine enam sciatica nti sa wanfo ani ankire mu e wa hwa overseas safa radio nche ho na 21st clinic anim de fo anhwe amfa duran kan wa eniema bekwa achew yade akrankro bia wose wo to ase enu nti laboratory test ahodo bia pesa wo ye scan bia pesa wo twa no wasefo ani ekire ho massage papa bi e wo ho machine kama enso wo ho ye de etunyale wase Kumasi ehwa overseas safa radio ncha obo ase Court Junction ehwa na obehu no sanso na nkra dome market sunyane eya regional hospital no first gate in hwe ni mu wo enkranza ne tachima so ho 0249 311 311 and 0540 311 Ma Mary we de kakra de esi ye che no de na wo kan de atone enko ye tiefo no ho abrotia duabo code ene ensa code so no yes we of us also nsanti 7 years ni unware o 6 years onware 6 years onware obia ne na yi obia ye coded nti se dia wo jinsa no sansa watimi aware nti onso be ensa beba no onya kwan aware sa no o say na yire ne no ena wadwane enti odi code akoto no so ndi so ono so da so yekunu emo oba gata no ti den san kansa na ontimi nwale that is it enti code no obia da obia so enti ya da nyame asese Sompa Nkomo adawroma sa code ni nyina ebe free ho nti ase aye adwuma na sa code ni nyina ebe free ho na abruati ade make ne say on say enra Mr. D girl na agata which means 7 years or 6 years ago na or 21 years we san age no ye 28 na just or 21 years nti okotare obi kunu hono kra no oye under age be 18 or ho baby na otare obi kunu ho enti me hu ni say oye niema bi out of ignorance ni ma no onim hwe na maame no so ne baba ya ba kontu agyan no ana one nam said de opebia na de oye o test bi ekwa di na ho ofa echi wo say kura enti yesre say sa niema no mata no hwe oba no ni age a owo kire no ade na ni so ma ni hu musuo any esan a ewo anamon bi a oye dey o to ho so wo ka o ma ni hu a ebebo ni hu na watimi ahwe ba bia ode na brabo ebesi nti ya da nyame asese code no nyame adawroma enche bia ebe free ho Mrs. Champion Councillor we dey sima abrotia mami won say agata wo ketrema papa ketrema de ene Yakopon so aboa no oware ye no so aye kama na ene ye kekan na no pay ya wie ya ebia ni o na me na me wan say watimi awumienu wo baabi ene obebata obi ekunu ene wasan be fa national akola baako emema me sanse nan ade de be na ha no akofa akwaku amu ati ansa na oba national na ye shema be na ya sesen emiensa na yo tini one ne wu san kware be no sa be ma no so wan ansa na we si no kura ka ho enan oh ntini ye kan say ma ba no ze se wo mu hwe yi na wo ma me no so ya wo mu di wo mu chi so se wo mu so ehwe yi na ewiase no na wo kwa ba bia wo na etia e wo wura ebia ba bia wo gina na wo gina honhom bi asa so okay nti se ye hwe yi pa na asa ba kro se abrante na one ne ye wedding no kwakwa moati no we mani kakakra e che se ono anka se wa ha no kakra ha wa ha no ne se ababa ye firi wo nche emfie enso wo de code ato no so ne bia ba bia ya kwa no se ho no mo eden enti no wo ntimi emfiri ababa ye chi enkofa oba efoforo ti no emfie enso no wo so wada kwa
why you dry eni je pa wanye bi da enso na ababa yi esinikede wo code no ya wo di kwato no so no wan ka se enku no wan ka se onyare watimi adabema wayi ni stars nyina wa wo mienu wonye sika di ntwamwa wasemwa no hine ni nyina waye na wo be ma so aye crowd to turn so na wo all right o twinika na wo da ho no mo dry amotie na wo ye no de amwa wo ma me ka cho say amwa yo entensa no wode beba na bibia ayeboko na so wade na fi say akomode wa che emma muhu emma eho a emma nimu emma address a na nyeme kekesi ani o e bia wotimi dibi na e ba bia wontimi nware wantimi anibi ko anu maame no one no de ontumi anibi na ye kan say amoaten sesi enso so mese o kakra wodi 53 no ache de na enso no aboabo no ya ye kwano ho so ye ka o ka enti e ka no and e be ka no fitie mo ka no enti ho ka no de ye be dwuro won ye se na be ye no se na be ye di asomdwe enso ba amoate ye de wase pa and that's your big sacrifice okay anopa bia be me so ogira so no aka hye hey amoate ho mane kakra I don't think I can say bia be Edra homachi nice su kire ben no aka hye otimi dibi mi bi sa no se otimi dibi so ti mama kan say kan on tun bo odi ana sa wo chebe ko be na be dra homachi an be man so na wo chi bia ade wo so wo first the show me say homachi wo do go sia hu eh wo do go sia hu na va ne go sia wo na cancel wo so for 1 minute ayo dia 1 minute aye wadawroma tamu ne ko no no dia na me come say be me tamu ne ko amu say sampeje ne tia ne ke say also for 1 minute ye nua man mo kasa omum ye demanding omum ye very careful okay omum ye very careful me koji wedie na baji wedie me ni we koda wa na me we koda wa the material things me nya ho tabu sem amwa okay hwe enem guase a ato agata no enya diketo wo hunu say ya diketo wa ba ni me ko no wedie mu free birthday days to no ano woman get watch it pa oh I say bebia de kakra won ye be say bowura ho enye okay enye wo yesa wo ya baba wa emo ana wo ya brante so a wo sisu a for ho odin na susu for mama you for ho de mama wo ese be dum no be ka ho me nwa be me de ntem na chire no sebe wo di wano le pejansu wo so pema na wo pema no o munya odai enti wono munya odai ya fa de aka no media ne de media ma atiefo no 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 me pacho wo bi kan na wo de asoso me pacho good afternoon pacho din baby au free I brought you pizza near the golden kinkers. Classic barbering shop. Come. Police station at you. Yent away. I brought you the Bonito. I brought you ever stress a memory. And if someone more come. No story and I see. I have some penny for say, I said, well, I one in the book. He said, dear, often need to be a cheap now for 4 baby, 77. And 10% in the Bobra and access of Kofana. Edu babia ebe wie niam be se ya edi esre ne niam aso nzo mfanya futu se maje ha no emfa bi papa bi ama hello mpacho good afternoon oba paudi baby au free Pacho your friend is sister Debbie me breaking book so yentie o me pacho mo futu ka kan se yen ya no mba ye manum yo siramu temu ko our reading sana and I said no me to an more our you my say mo nyankopon eni mo ni kan first and no na beboa it is say nyankopon di we ni first and I ka bo ho pa ya nka rade bi obi ya say ade say no bi akoye tia o ni nsa aka wo betu one mama that break it and near money na mo ate o che bebre
One more force here then. Black. Pacho, good afternoon. Good afternoon. What do you baby a friend from Medofo? Pacho, me use the coffee. Because it's really bad. Okay, when it before you know when you're the NT away. No, Pacho, I don't chrono. Most of the code out of them. Then in the year, man, tennis can order. No code in office can and son and code will be a man. No, I got an argument. After that, the son there, they said the bedroom. This year or the bedroom. It's in code and any man, the mama on Kobe. Oh, well, boy, wait, boy. Also, good afternoon. Good afternoon, Madam Pacho, because I think Takao. Yo, Takwa phone, you know, where? I'm Yadaro, with you. Yadamu, you know, more seminable goes for phone, you know, and a for Yentia, where I made off for. Okay, we're going to try at the format of the phone. I'm maybe I'm not one of your voices in a fair. I will phone now. Some of the trouble at the top of the child at the mouth. If you're not, you know, I will buy no more. And I will do because I come back. I can not do them, which is so. If I finish all, then I will be it's good. That's why I'm oh, what's some now? Can I hear Petty Panso? Ola any munye. Pacho, hello, me fa. We say na makasem Debbie di achom. Pacho, good afternoon. Pacho, nyame ado me dofo na so e. Nyame ado mo pitin yo. Okay. Me kasa fi man point o di mo na afo. Pacho yentie o. Me pacho, ai pokam na asem wa kan so fo na asem wa kan na wo se Abrante de kwa de ngini mu pa tambia wakasa mi tie ne pa wakanya sasam pa ipa ta asem na wo kan emudu o ya Abrante na so ho de ya ewi ye no e ho ni asem ntino afutu na ya na otu ye ko na ya na le papa ti ya da na se pa yansu ya da se ma me fa asem de we se ntwem na menka asem foforo bin to aso eni da so ho e ba clinic Dr. Elda say eni wo we na ni nipadua ne kanea eno ti wo de no glaucoma na abaso wani so yo wisi edranwumra me so wo hu ade ye anase bia bibi ben okrampo na wo hyada ehu ne sa ni nyina no wose fa bra empo ya yo operation wie na stada ni hu ade anase ya mawo glass sefa sha ni nyina wo ba obema wayi e de afi obehu ade kan na diabetes any stroke ne hepatitis ene de keka wo ni nyina no ene nyina ekwa akɔwie mu ewo kumase he ya kwada so estate park wo enka waterbola lodge walako junction na eye taden so no eye port quarters ya wo ben Archbishop Porters girls ho bomodian frɛ elder owusu doctor AC0559 901234 0559 901234 and 0596 198 884 na wanja wo so na eno na dimpa one no me di no aba papa dimpa he ba be sha eboa ma de 3D typhoid wanu mu ato wuntimi ni di wonam nya ya eye dimpa he ba me sha na wo hia sanso na gastro me sha no so boa ama stomach ulcer na free ho menso plus me sha eboa ama mafichi kro ho nsem asisusu ye wase wona na ma koye no so no ebe tight kama Misty Heba Kumasi Jeff Heba Mankasim Pena Heba Kepkos and an India Heba Water Day and a watch Heba Accra and at Temanson Sabekano Echoes Pharmacy Ewa Shaman 0248778899 Ebusia 4 ZPC Jini D na send sika efa so na entime emwa wase will send sika na so receive sika no na wa ma bonus and one say will dial *270# no emia option 2 ho and one say will send sika na waji bonus so si Jimmy D fa happy birthday ma yankasa ye fan back on Facebook on fire ni agro Obapa Christy Sompa Nkomo Pachoya na mo ni fo nyina to so de amame ye ma happy birthday me dofo pa na na ekwa okumu nyina so ma happy birthday nyakopon ko so enhra na onya wo kese ofafra domo enko adomo production line opeso ofra Sompa Nkomo fo a pacho mo fa ento so emmame and also from Minister BJ producer 1 na watimi ajo so 0541
126626 0541126626 ye beje wo so ye sorry so abu diabe ɔde na pamfo betena so medin ede ɔhene re ma me akua ye bo asia ma metena mu ede ma amesa papa bi ɔhene ni nyame ya adoma adruada ɔba beka yensa yakra mu nyina adamu ase 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no